Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ngakan ya Pak. Mari lah nak. Nak, ya baju lah. Beda apa Pak? Oh iya nak, bapaknya tanya. Kaki tak sepi ya. Dan yang ketibi tinggal itik laku bi bapak. Arah apa matanya dah iya Pak? Yenje nak. Engkau king kepikiran. Mula kaki tindak ketibi Roma. Pulang nik bini, ya hik kanak sekali. Ya mau asli nang kau pusan katibe Roma Pak. Mangkana bapak mau nalaku cabi tabit, cak nginep. Ya dah iya nak. Estona bapak boleh saya gerembek ke. Apa Pak? Duh nak. Kaki setuju ya. Misalnya bapak bini boleh. Apa kuah bapak Ria? Abini boleh apa? Japa aku tak setuju. Marah ke lu ke ding akhir nak. Bapak bini boleh ria. Mak le kaki beda si apa rengi din nak. Japa angko mau neneng katibe, tempon bapak bini boleh. Halo Mas. Halo, iya dek. Dari rumah mari ngebele kanan ya. Mari lah dek. Tentang anak kita setuju. Coba kaki po tenang. Engkau ben kaki dia tak buru kan. Jadi, tak usah berdiri respon tangan anak. Bingkok hiyo mana? Iya Mas. Derem mana? Bapak bini poler ya kini serka kakek. Mak le kaki boleh saya latina. Sambil apa sih kata kau bi kaki mun bapak bini poler? Cek kasih sayang bapak ke kaki tak kira kurang. Marah nak. Ari demi kebaikan kakek. Japa, engkau makin derem mata setuju mun kakek bini boleh. Ya pak lah kaki tak kini ngerebekin reng tua. Tak apa-apa. Sepenting kok lemari ngebele. Beki tak beki. Engkau apa kuna bini ya? Ngira yang mulan lagi saksi aki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Majapar bin Salmidin, uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min misakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhi Majapar bin Salmidin, angkahtuka wa zawwajatuka makhtubatakal masuna Siti Safaatul Maimana binta almarhum Bapak Darman. Tak langkong ya. Eki. Bulu ki odi. Oh, tak langkung Pak Darman, kelero. Ngiring mulana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Majapar bin Sarmidin, uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min misakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhi Majapar bin Sarmidin, angkahtuka wa zawwajatuka makhtubatakal masuna Siti Safaatul Maimana binta Bapak Darman mauliyata abiha allati qad wakalani bimahri mi'ata alafin rubiyatin halan. Halan. Boh, ini pada halan dong. Kau lagi nak guru. Ulang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Majapar bin Sarmidin,
Uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin biihsan. Ya akhi Majjaffar bin Sarmidin, angkahtuka wa zawwajatuka makhtubatakal masuna Siti Safatul Maimanah binta Bapak Darman mauliyata abiha allati qad wakalani bimahri 100,000 rubiyatin halan. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril maghfur halan. Katiban apa? Sa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa bulan tak seindah wajahmu manis manis tak semanis senyummu. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ya, mulai bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Jadi mat paling pas keleban ya. Tak iya dul. Hari ya saya kocak hidup segan mati tak mau kuah. Oh di tak mau bedek temo. Mat. Siapa sih kayak Bajapar? Tang bini mat. Bini sing ngode. Oh. Ini enggak terus ya? Iya par. Terus masuk ke kampu biar penyapa, papar, pamer, pulang di bini anyar. Suku untuk lagi rokok, bingkok, cek salpan senyapa. Tak lah biasa, orang nyapa. Munterotek siapa cek nengrok kirembong. Enggak mat, Majjaffar ruah, tak biasa pak sapaan. Tak yang pulang nanti bini anyar pas nyapa. Lah dul, tak siapa perkemantan anyar. Kustala pangeran. Pas bakal Majjaffar, wak Majjaffar telah bini dukale. Mun baaban setelah bini situng lekah, tak nemu. Pas ada orang ngendek. Tak ada iya tang nasiban kakek dun. Pas tompol menurusan reng bini. Ken tak kening diterakat tuh oben kakek mat. Terakat. Adi terakat apa kok oben kakek dun? Kedungan kulaku. Ada tak gelem soki. Izman satiria, kapan tak soki. Tak patah lerek bireng bini. Ye. Fatma. Bapak. Kakek, Pak. Iya nak. Coba tebak. Siapa sih ibu bapak? Praben matura. Siapa juga, Pak? Be. Aju maman kakek sebaru nak. Boci kok ke kakek, Pak. Fatma. Mas. Tina, kok sih ngomong Fatma? Kakek lama jauh kan lu. Nak, engkau tahu kakek tak bisa nerima kebenaran sengko. Cuma perlu kakek tahu nak, bapak ngambil sengko ruah kan demi kakek. Maklai kakek beda alat ini, maklai kakek beda siapa rengi. Bapak kakek lo sayang ke kakek. Ben-bener sengko, tak kira mau berasa sayang bapak ke kakek.
Marah kan ni sari bapak anak. Mun karopolan kaki si tak gelem ka angko. Cek sampai ngubasi ke kaki ke bapaan. Jengko kenta ko kaki tak pelak angko ma. Anje angko pakun pelak ke kaki. Ongku ya ma. Iya. Gila mayu, entar ke bapan. Bapan wak kepikiran pulang sikap ke kaki deh iya. Mas, ya anan lah sabar lah deh. Ya 7 deh nak. Sekalangkong yun na, kakila na rin magamaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki mat. Kopin berde din. Berde ya ki angak re. Dari dim man. Dari kardu din. Tak keluar ya din. Enggak mat. Oh iya din. Pada kaki rabi ni pole. Pola kaki gena ben kaki ya. Siapa mat? Mat Jepar. Ya pakai labinnya pole tak arah apa mat. Cek laki-laki. Ki ngude sekali. Sepenting pelak ka Fatma. Tang penakan. Tengkan roy iya din. Ken mun aslinya din. Mulanya membuka belum dia tak kira pelak. Tengah ambu aslinya. Lain. Kiding dari siapa kaki cek mat Jepar bini pole? Apa ki puru le bade kaldu din. Ada mat. Ada apa kerempek angko. Ngarabing kok tak kok ilang-ilang. Mun engko malang-lang ngaji ya. Justru engko adukung. Mak lewat mah bade salah tina. Ketiknya kedin nak kaki mat. Iya dol. Beda apa? Beda apa? Sandal tak berapa seraja aja. Iya dol. Kau nyelupung akhir ya tak rokawan. Ambo halo dol. Bisden tahu saden. Dek, atas ke laki dek, engkau menggada lako.
Dek. Di atas saya kamar je mas. Lah kalak tibi ra. So karotas ki usaha kalak aking kok. Laki-laki kelura. Kah? Pabodo poy. Cek mas. So karotas ki usaha kalak aking kok. Ara apa jam nyurah Fatma. So ko perpanasik ban grup arisan re. Tapi nak kena soko laki rosoro. Ya re. Jadi kok bang keren. Dadah. Nyaman. Lah aku nak karo den. Pak piring kotor thela numpuk dapur roh, ada ngurai. Engko sekolah ama. Korek dulu. Tak kira bedadeng mangkat sekolah mun tak thela aku ora rumah. Engko mah pada iya malah lebih kakek mah. Gimana kan mun terang pada ira ora thelu. Aduh mah sakit. Ayo ora thelu. Mari king rakora apa king ngamuk. Pi pereng kan talon lagi. Keluk jong. Kak kira king rakora apa king ngamuk mi pereng talon lagi. Aduh sakit mah. Pula kita kota itu mututan kisah kaki rasoro rakora biko. Enggak mah ampun mah. Pula kita lagi ngamuk sila mater wah. Sakit mah. Apa masih ngadu? Sahabat saya kecil sampai lu ngadu apa ke bapak? Sampai ngadu awas.